I have bills to pay. Mfite amafagitire mbagomba kwishyura. Don't we all? Twese nta fagitire tugira zo kwishyura, se twitwara neza. If you're cleared, iperereza nirirangira rigaragaje ko nta cyaha wakoze, I take a while as these things. Nubwo bitwara igihe nyine, ibintu by'iperereza rya leta nawe urabizi bitwara igihe, nibwo imigabane yawe uzayisubirana. Nanjye ndabumva. Station that we've been funding was traced to an offshore account. Hari radio twajyaga dutera inkunga utubwira ko bageze kuri uyu mugore Olivier. Hari radio twajyaga dutera inkunga utubwira ko ari radio itwamamariza twasanze atari byo. Indefinitely. Weha amafaranga yawe tuyafatiriye n'imigabane yawe burundu. Nta nibyo uzasubizwa. Done nothing. Je nakosa nakoze ariko. Koko. Shut the fuck. Charles ziba. I'm not gonna do this. Bino nago turi bikore. Dukora iki? Roy. I'm letting this bitch do all of this shit. Inda turayirika ikora ibyo ushaka. To yourself. Hold up. Ibintu wabyikoza ariko ujya mu biyobyabwenge. What about this? None se indayo nta kintu muri buyihanishe. Norman's old ass wife. Ko yagonze umugore wa Norman. You still lying. Arabeshya. Hear the car in the body. Are you done? Shuruzi ni wagiye guhisha umurambo n'imodoka. Warangije. We gonna blow this shit up. Let's blow it on. Nimba nubundi twese turabamena umuceri tumenere hamwe. Ziba. She's not done talking. Nagararangiza kuvuga. Kimi. Thank you, honey. Urakoze rata honey. Dore sesemi. Ura. To me, yeah. Oh, I'm making my way. Ngiye kutangeraho nawe naringi kukugeraho. Norman. You and Olivia. We na Olivia. Had a shell company to the company ngo zita ku bantu zishingura batishoboye zifasha abantu. Ayo mafaranga mwayibaga company mukayanyuza muri club y'abamansuzi mufatanije na Jules. We na Norman. Bring money in company mwakoreshaga muyobye ayo mafaranga mune ya justifia. Work at. Ya club n'ubundi nanjye mwamatirije gukora. Trapped 94. Ikindi biravugwa ko mwabashije gucuruza. Urakire roki. Mwabashije gucuruza abana b'abakobwa barenga 94. Hari ufite ikibazo. Mukomera amashyi ni Norman.